сразу складывается впечатление человека с первого взгляда. У меня с первого взгляда у меня было немножко ошибочное в нем впечатление, потому что в 1987 году были выборы в Илкуме, и я должен был поддерживать своего племянника Алексея Дичковского, а он выдвигался из Сады. И я пошел, я его никогда не видел, пошел и стал, сидел в коридоре. И по коридору шел человек, который буквально как-то сошел с постамента в бронзовый памятник. Вот я посмотрел на него и подумал, это, наверное, как выразился великий Ленин, детская болезнь девизны коммунизма. Потому что он только начинал, выдвигался на большие должности. Вот первоначально вот такая болезнь, через эту болезнь проходят многие большие люди. Но потом, когда я с ним познакомился, у нас мнение потихоньку менялось, и в конце концов, я думаю, его я открыл для себя. Вот у каждого общества бывают моменты переломные. И эти переломные моменты, это перемены, время перемен и время исторических вызовов выдвигает у народа новых лидеров и новых людей и по-другому мыслящих. После эпохи застоя, когда подбор кадров в основном шел по личной преданности делу партии и государства, 90-е годы, это вызов, исторический вызов был, потому что разваливалась великая система социализма. У нас рушились состоявшиеся идеологические ценности, свои цели, задачи. И нужны были люди, которые бы повели в новых условиях общества и народа. И вот якутский народ, все-таки я считаю, что он народ с большим будущим, потому что на все исторические вызовы он отвечал более сильными новыми достижениями. Так, в 1917 году нашего народа тоже встал очень большой исторический вызов, когда и решался вопрос, каким путем идти, быть ли народу дальше развиваться и каким народом ему быть. И у нас появились совершенно новые, по-другому мыслящие, очень сильные духом лидеры, которые вышли из недр самого народа. Это Максим Амосов, Платон Илюнский, Сидор Барахов и многие другие, которые были рядом с ними в одной команде. И этот исторический вызов якутский народ выдержал с большим успехом, потому что тогда у нас появилась первая республика, и мы пошли по пути развития. Второй исторический вызов был у нас годы репрессий. Годы репрессий выкосили очень так сильную новую элиту народа и самых сильных людей. Ну там правильно говорят, что революция пожирает своих детей. Действительно, всех тех пассионариев, которые совершили революцию, это репрессия полностью уничтожена. И всех наших выдающихся людей, люди были репрессированы, наш народ был обвинен в буржуазном национализме, и это было очень тяжким ударом. Но мы это тоже выдержали. И в годы Великой Отечественной войны, да, правильно говорят, что наиболее тяжелый такой урон потерпел белорусский народ. Но если по статистическим данным пойти, наиболее больший урон получили якутский народ. Потому что у нас очень много погибло на фронтах, может быть из-за того, что были менее образованными, и все призывники наши
служили пехоте и шли всегда в самое пекло. И в тылу, учитывая наши очень тяжкие климатические условия, погибло от голода очень большое количество людей. И по статистическим данным мы фактически потеряли 1/3 народа, наиболее способного, наиболее сильного. Но мы это тоже вышли с честью. И 90-е годы, когда тоже появился новый исторический вызов, когда рушились, все рушилось тогда, и мы тоже вышли победителями, потому что у нас тоже появились выдающиеся лидеры. И их будут потом тоже изучать, и будут тоже гордиться ими так же, как Аммосовым, Улюнским, Бараховым. Это Михаил Ефимович Николаев, можно назвать его Иванова Климента Егоровича, но они были не одни, с ними была команда очень сильных людей. Ведь недаром в команде Михаила Ефимовича в среднем были очень образованные люди, большинство его команды были кандидатами наук, и очень много было докторов наук и академиков. И это интеллектуальный уровень его команды сделала нашу революцию сильной. Мы получили вторую республику, наиболее сильным, наиболее таким большими полномочиями. Ну а дальше шло уже как получилось. Вот одним из самых ярких лидеров народа в то время был, одним из них был Федор Томосов. Вот его появление, его восхождение тоже было в очень сложное время, и через то, что он прошел, тоже показывает, что он не зря появился и как лидер народа. Вот. И дальше я хочу говорить на якутском языке, потому что Федор Томосов мой хороший, близкий, знакомый, друг, и поэтому я владею достаточно русским языком, но я по-якутски у меня получается более искренним, более теплым, и с тем перехряхтылары металловые атаны. Тондо сахаларга өйдөгү бары тоханнык тобукка болу киһи атына жетиги. Киһи бу сирүттүгэр кендигер хаалларара аата. Аатарган киһи атына жетиген киһини тыыннаакты күнүгүл теңнээкпен ортохолмага бир мудура киһеппите. Унун киһи өдөрүн тухара тухарыстыктаах, аатын тургу туруларыктаах, соета такинаата кини кедер көрүөнө үччаттарын күнүскүр капкалыр анын охон күч бар. Ол киһи ото, ол киһи учура, ол киһи сиене диен фаворити кини сиеннерин, кос сиеннерин улаханды күнүскүр. Оттон Федор Семенович атын анан алжаты онунан машина киноатын артата сатады. Сәмен өйдігін тоғуан ағасыздықтан хавалар, еті көрдік, анан үйлі бардықты, онды олдылаған тоқтары келі туғынан телевизордан, радиондан, қақырттан үшбеттілі кейі ағайыр есті. Тоғай етақына біле кейі бір өкбір, тоғай етақына яманлыгын қақтың негативі татымдаққа жон етағаян, бұл расыгын Федор Семенович вескәһенә ите анамын бу сотуга дигән бар. Бу протоколлар килә, атын булуны ятарга курьякчыны анан катетөлән туран бүләләсеннән кекинегә тартып кинадан ятарга бу бир республика билдердилеген улаханы бочотканнар кийини каз буйлар каз туак мероприятие болду ана телевизорга каналлар кини буяктаган таза кетерлер эте. Onu baratın kuyuya yakaladıklar, güçlü alakın kalmak olarak döndüsü bütünlüğü oldu.
Olgundan baranca ben hakikaten ödülsün için baratın topuyda ağda Allah'ın cennete kinahından büyük yer toptar ki saha canı nokta topar türlüğünde. Bütünümün çok denetim var. Bile iki tüyünce bir yılda bu vakenlikten ödülsün ve iki köşürüpüt. Ondan birlikte kinahından yaptıkım bu. Ben sahanın lidere bu bakım bağıran, onlarla hep tarafın, yoksullar tuğulağın, o günlerden umut lidere boğular ki, umut iki günler boğular ki, ayağında turgutulma hasta. Yan boğularına kadar sökkötü ve hemen artık öğretmenlerinden müdahale dakikten Allah'ın bu olmaz kanununu fakat rekliksen. Önce bütün bundan Allah'ın bastaki turgutun bu boğular ki. Bu turgutunun olurdakını senin bilince bu gelgen bakıyor, olurdakını tartılmayıcı, bu şöyle dostuyum. O kendinden Fedotzimin üstüne ve Allah'ın mutarı kitsi varını dünden olandakini mutarı çakçın olup kabiller Allah'ın yiyer, Nikolaşlar toplutun ürdünen kemi iltümen deputata oldu. Ondan kelimeye hayırlık detayı gelin natileşmeyin, bastaki turgutunun soratın diye. Hiç kurtluk gibi Allah'ın tutkarı, aras kurtlukları, uyan bu hanattan sana üpterlerge taksan ispita. Onun bir yakın mağarabın bu kendi büyümden olur. Onda bu bulduğuma Türkçe uluslararası da kendi bıçakçı ayaktan beri bir tuğra kiye profesör onunla kıyar. Sonuçta bu elbette kıymetlidir. Bu manlı turgutunları eklettiğinde oralara tasarladığı tuğrudaki tostuluk da canlar, öhürlü, anada gösteri canları var. Takiyenin bir demir fedotun musamaki sonu heplerin, kanları hep sonra heplerin, kanları tribunattan kimlere götürüp yoksalın kim destiretedir. Ülkeye bastaka yap, turgutu kendinden Atakistan'ın diyana atadan üvessahi diyekten naru karsiyakka diyen kayıs kalana. Fedotun minhana kar kahandaranı bu karsiyakka dolar topu bağımlı orukka diyen bu batak kisivetaha kini bu baratın öykü onu toluyar olan bu baratın toluyar kelen bu Rusya hanı küçük çağ organı Götürür deputatını talonlar üyelik. Bozduğuma dinler, biz koğanın öngörü olan olanı voltalara. Otan, olur, kongresmen soyunun ıştatakten olacak gibi. Oltayı istoriya, Amerika okulduğundan ıştatların istoriya kiyer olan politiçeske diyetinden ama. Bu государство hama çekeceği organın toga deputata, bilgiler getirdi. Norotun, onda представляет kini tuğlar tuğlar. Onları boltakta bütün Rusya varlarıstı Cumhur Devleti'nin tuğlar, sokonlarda tuğlar, onlarla ki. Son, kedenden olduk, bir de göre yaşlanamam. Hapa, şimdi hemen, onda tağayak böyle bir de Ödülsemeneviş, aklı oluyor bana kalpte bütün onu. Ana tomu jauh hujatan takalla takalla itu. Untuk juga begini nah sudah kayak apa pun mau kita malah itu juga tanah tawakan. Masa kalau nanti itu ada orang lagi apa hal, orang barat juga nerten kih ada kost. Orang juga harus tu ada juga dari kita siapa orang. Bukan tu pihak harus hajingnya sarana kan muda dia khusus Alkıyan sindirilmişi banok, bu kımın umudustu, Allah'ın şoruna yakadildi, kendi soğuk oldu. Aldığı Allah'ın soğuk olursa sanatı, neden Allah'ın ustan ben o kaçık olmayan tasvir taatibi tondu, bir atarsan tutakına da Rıdvan Semyonoviç dedi. Bütün bundan karıntı bir kese testi. Onu kiyaran tanti çoğuz, umbayıklara taraftan Allah'ın
bulçu tütkeden algılar Allah'a karita. Onu bir aray ana kiyen isteme mütemiz kabar bir bıtını ısıtanla. Çünkü hem motoru hüyende de öyle. Lavan nehitlere kilitlen bir böyle üstü o nette bir video şuraya yapıyorum. Bu İstanbul adam gitmiyor. Onu eterim var. Böyle şöyle söyleyeyim. Yeti tükenmemenin kanal yapalım. Bastaketmen ito lokmama pakipit ulahane sehetir. Ehemenik devletleri ehli var diye. Şimdi ehli onu bir tuttum musavarı. Allah da hep sürdü adetinde. Hani dinin Allah'ına kanlı bağır normalde ana hanlara giden isterler, Hindistan'da Allah'ını töktür, oyunlarına anlamakta. Pedottu Musa Bolbata yollar dedi. Pedottu Musa Allah'ını bararı reyim parambaran oldu tarihim. İtalya olumlu koyan ezdiğinden yaptılar, bu koyular samalakın kötüleri. Hani bir tügen defol defukka mustambat onları geçiyor var mı? Ondan sonra bunu var. Ondan sonra hani belki bunun da politika tavafatan var. Ondan yakın olduğu için talep ettiğim bu proska bu diyorlar ettiler de şirketimiz oldu. Yalnız sonra ki tutar etmeyi ki yakın cahitinde taş yönü ver kabul aspektlerin yeterler. Onun anlamıyla divanlarının iki genelde Muğduray, Yakada, Şöyle, Kihibare kalanına arasıya Suriye'den aksanlığı tekli takalı diyecekler. Dayaklar, Rebuka kanlıkta hocaya arasıya bastın, hocaya tekerki neta. Volkinet tekrar oğlan min takınlıkta koyduğunu. Kötü tumu hakikat takına min saka döhüğüydü manımı. Kene saka Apırsın bütün kurtuk, namurağın vakta, rasatakta, modun tüveste, olganamaran bu beytin ürün kanüsten eheni tağını bu ürünü de gıttakanlı bağıra geçmanı gıttakan tariki sevge bedeni. Onun toğa bihiga beyten oğluğuna tapta, üddüğün vaktacını da vaktartıdır. Yokluğundan gıtay dolukları beyleniz peritten bu beylerin proporsiyonu talanlar küçüldü kalalığını uğrallar. Ondan insan yaparız, Pedotto Musa Pedotto'nun barıta söktü bir yer. Dinip biter. Ondan bir daha soğuk tutum, ondan daha bu obrazlardır. Müşüvvedik etti, diye bu uyumlarım tokarı ve tübür dağla kaldı. Hani bir tügen oldu. Bu başkanlıktan elbette. Doktorun zamanı elbette yettiler. Pedotto Musa Pedotto Nurut Tuğullah Hakkı'da element ama halkı bir cevap hata değil. Böyle 10 sene kurdu getirdi. Pedotto Musa Pedotto diyen kapsülükten o dediğini yüklendi. Kul gassan ağlanan kurtarsı kare diyen, kisi kare diyen umuğu gambira vahatanma. Ovaya taka kendi mücahit takanlarga bilgi ileride ülketler. Конечно, kısmı kurtarlar bu canına ağırlığı. Olgana baranlar için nasıl hamsanları tuğlar kıyıncandan kehi vahanlı bu ustaklıda kıyıncanlar hasta yüzçeyi tutulurda onunla kıyıncanlar kehi salak ki yanaran hura oku. Onunla hakalarına sanın izinle koydahan volkanken dağılır. Onların Usulüne politiçeskey diyete kendine gerçeğini turalır. Onun bu kamsağın çok basit istemiyorlar. Bu noktaların kayanlarını okuduklar, onunla beklerler. Men hamalar bu pedot sürüyorlar. İhtimamlarla diye kapsa dilingekten hatta tatlan barbatağa gelecekse muğdurayın. Onunla indikler politik olarak bu süren pedot yani. Lakin diğer gayet çabukça söyledi. Noğuna mara Türk'ün bu kendine ilbahtığındaki tasarrufun bu biblioteka halayırlıktan hasırlık köpketti. Dolayısıyla müstihi bu bozulma hakim topluluğunun bozulma diye toplulukta bozulma indiriye geldi. Onu tamamen ararına kendine parasında ama kasat parasında bu karede iyi göğüstük. Ondan baran bu horok tübenleri kadar topuyla bir nokta
tuğuk terikte boğuların, tuğuk tuğuların ödeyelim, benim İtalyan'dan bir yaktarı anlamın, onunla son bu bir varene bütün kurduk, bu Pedotto fatto fino a Vienna, che saranno che ne geliyorsun buradan halkı bana tutuyor. Bir romanda ki ne geliyor bu Bosoven'in kıtçatları veya takdın hakatçata bu hedefler lafırda şu var üstte Allah bu var bu Moskova'da bu kuyudan bu kimse karikatürden açıyor. Onda haka bastı geçirdiler. Onlardan bu mannaatlar indiki beylerin onların baharlarına indiki yokaların topluluklarına millet olarak bu tümsü devam olarak ondan dünyadaki taksitler. Bilgin dağınlar ilk daha Respublika havalattılar dağını. Onlar az kayıs dağını yedirirler. Bu Pedrotto'nun hatan kamandet ediyen olan Kürtçalı müstahiller, Kürtçaklar mahallakili bu Pedrotto'nun nüviyasında. Ama bakın ki hikmenden havalattılar. Al-Murasa'nın yerler Alexey Dişkovskay'dan daha havalattılar. Bütün nüviyasında mahallakili bu Pedrotto'nun kendi bastan kendilerine bu taksalarga kıyak denir. Valla indiki onun sığınma sorukta ürünleri bu kayıs kabiyeden geçici onda beni tükenedi yakınlarının olur ki otoritini tanıdılar egin değil. Bu bata dört senede bir şey tuğlakları paraları bir egin tutar. Dolayı takka min tuğla tümsen barı tümüren kağıdığı taktadır. Onun kinder beylerin soğularından bu muhtarın gidecekleri olan mühettaslar onun kihit önlüğün mühettaslar dağını kömüskehar karıstahar kömüler bir alat çoğunluğu dağıtar. Ol kayıstandan muhtemelen karakıl hangamluğunu beyleri barı taktadır. Gidi olatlar bu kabarların beylerini tala kömülü tutar. Gidenge kini bu taktı muhtarayın onunla Waxaan dering sewa sorok taatu sini surat kasih kotor. Onunca setelah bu dorpun petroselin ve bu kinigalar gelen adamların, mana ini kita dah untuk var. Begitu kita lihat pada kisah tu, pada kisah düğünde de tutup sana anlatıyor. O kişiyle de bir zaman bir doğayı yolda korkta keskinler topluyda beyan görünen, doğru beyan görünen ki doğru beyan tokarak kullanıldı. Şöyle daha da kendine kayanlamış.